kutomba kazi kureka nezo kutanga barazeje korirwa hirwari rya Rushango Health Center 2 Rushango mu Rushango Town Council kandi biregenderiro kureba uburemezo buri yo mu nkora ya sente zemeruka ho mu strekeji kandi kustasa mu computer nabwe ni busha okay emweshonge banze korekwa no kushanga ngo hariho abatari mu bucweka 3 na 9 abatungire sentezi mwena ningira ngo wagezeho kucyondoza abantu bakufuna sentezo abantu bari kubiboho nati bakufuna sente abantu bazifundire n'abantu bajyahigo rukaci hariho abandi aborekera uburemezi bari kugira ngo ubuciko bwa za sako zabo bwino buremezi hamwe no kutambura urugendo ruringwa ukwigura za account kandi ubundi waza yo izoba for opening account wahikaye wa bouncing washawagaruka yo kuni murundi ko kuheza watunje account signature zabo ni bita transport bari bazayo ko kuza kwata kasente ushanga sente zagire hino mtoro nki 15 haza kure wasayininga ngo bakweza miliyoni bodi tetunga facilitation yemwe na benshi batarakitereho program Happy Habat Mayanja mukuru w'entebe ya katana habwa district yibanda ayorekire ngo abagiga nabone betapo mu kutunga sentezi bitutayine wagambere mwenu utakaba nari dranka hurra masumu noreba chairman katino mwiso nchonta namugambire mbwenu echo tindu kuchenda ahabo kumanyoni ngunda mazima bana mugamba naza kundeka kwata kasente na nita kakwasire amazo ndifubone bweni zenda baba ndabwira sente hati kana batari kubibweba esente ziri kurenga billion 1 na miliyoni 300 nizo zatongozibwe kuzo musako 10 ezakoze rwo mu district yibanda kandi Town Council ya Rushango nemero kweshatu bitwa Harieji eberniyo yatungire sente wabo yo muri owe nkoko no gure nkoko 50 zemitware birebi one mitware biri emyaka ebiri enkoko tustera mahuri okagera kasente kwa jiro kuyihaho Gashakwa Timothy Mushabe.